लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 के बाद दोलों बीजेपी पेन APHLC सेंपों सिकिलिक चदांजी लसोलों की दुक्किला आरात की सुंग चित्तों लपेन मुआफिया ओविया फन कचिमा ठेकरा दोआन ऑल पार्टी हिल्स लीडर कॉन्फ्रेंस APHLC का चारी जेआई का थाराफान इन्नुर अरोन का चिन्नी लपेन के ठेकसेराबांग फोपांसी MP की लिगा हुट इंग वाइपेन पहाई पोंपो फिरंग के माइलों का निजे पोना टेंके APHLC पेन के फापोन मेगा रेलिया लों लाख लाख आर्मु चित्तों दुन बांसो का चित्तों दुन लकी APHLC सेंट्रल कमिटी पेन टांका महा की पिपेन ले का चित्तों दुन कली bonta atok anu arada tuma phan ahok pet ke than ka chini la pen ke me ki thek long a joksi mithang a khia dat pen chitu dun lu pusi ningje pon ASDC la pen ke BJP si ka contest ji la ke jat ka piano jat ningje se ASDC pen kai ke re-election abaha kar boga putak ke case non puta high court along chedan bom lang la pen re-election do vekchi case ka chedan alota do thailang ASDC pen kai ta press conference along APHLC upon 6 schedule la pen autonomous state sonni ki hanki rara phan ka pamang hu chot pu nang kar boke ka chinni ke le ki li thupi ka joklo athe APHLC pen ki than an ke Indian constitution along 6 schedule alu along ke tok arona teng pensi cherok tok ase ke chipi bon bom puta kerang kia mai long ningje pon thu dalam lo la song kong pen ini jasenet ASDC party itu APHLC anti posi dan tong waran ma regional party hian posi dan tong waran ma so putha ka bang jasenet pini kamet dipu kelong dipu boy apila long same pini mega rally APHLC party pen pini Karbiang long adang apan central committee pen posa seke sikile long le sitame ini hata lag chong la penan parta kalilang itu Karbiang long apen di mahasiswa adang long ka semet nono batai ningkan inko rapli national politics national government ke wan pen pini Karbiang long latong sinamam Karbiang hey pen tribal semet itu he gamang pini kelang Masih pilih turunang kok APHLC party kan, semet rat itu nang kawan kita. Masih alang nanti ASDC party itu mana ni kubang ke re-election alam. Kedam tang 2022 election judet kan alang tum election judet kan. Ichi ruinya kita na tum re-election aku tak besar tapi nya dia jalan. Sampai lagi re-election alam bang ke lagi do veki la pena ko kes tame high bomb lang la pena ko kes full ko la non election de lo de tu la pena ke lage do fok ji do fok get fok ko bang ma tin de ko rar han ke tanta boli a document ko le ka pe las BJP Congress la pen ASDC atumke cheki bi abe ki duna party ana phan ki ka pe rem pen imitha adim ka charai ja phan la bangso lok sabha election pen tribal arat do an ning si pen arjab dun thip nang po pu alam thepe klar ponsi APHLC pen ka chitoi dun IAS RTD JI ka thara phan anam ke so vote ki pi pen ka pa hai ja phan karbiang long di mahasau la pen west karbiang long arat do ana phan chuning ri ASDC tumke hoktek kira la phan empre ka kam ke claim ki tapi chunti wegi la ton kamat ha kali ini la tum bangke so party bangke ICU along ke do official na solo la tum bangke BJP itu mau official dari keeping ASDC itu apa benda ke ke wali job la si ASDC phanbut ki pilo kalau tangke BJP phan ki but ki piateng tapi Karbiang lawarap doan tame tribal arab doan tame ini tu mah hokpet ake mang ka pichun dia bang phan ke ki tel dia phan le na ke rab dum lo kalau tangke tu mah te me ake mang bang ke la ke pleng weki News report KTV News